тэгэхээр харах юм бол YouTube дээр тийм ээ рийлүүд байдаг шүү дээ тийм ээ богино бичлэг. 틱톡 이런 것 많이 보나요? За бас TikTok их үздэг болов. 네. 또 인스타그램? Instagram 이런 거 보면은 막 몇 초 이렇게 사진들 나오는 거 보고 харах юм бол яг хэдэн секундын тийм ээ зураг бичлэгнүүд байдаг. 그거 한 번 보다 보면 어떻게 돼요? За ингээл үзээд эхлэнгүүд яадаг вэ? 뭐 1시간, За 1 цаг, 2시간. 2 цаг. 그렇죠. 밤에 Одоо шүн. 좀 이렇게 자기 전에 좀 보다 자야지 했는데 Унтахаас өмнө хальт харчаад унтъя гэж хэвтдэг. 새벽 1시, 2시까지도 보고 있을 때 있잖아요. Гэтэл бүр 2 3 хүртэл үзээ хөвтөж явах үед байдаг 자, үстэй. 이런 거 작은 거 하나도 절제 못 해요. Ийм жижигхэн ганц зүйлийг хүртэл захирч чадахгүй. 그렇죠? Тийм байгаа үстэй. 그런 거 작은 것도 하나 절제할 수 없는데 Тийм өчүүхэн жижигхэн зүйлийг хүртэл захирч чадахгүй байж. 정말 이 실제 세상에 더 많은 죄들, 더 많은 유혹들을 어떻게 절제할 수 있겠습니까? Яг энэ бодит энэ ертөнцийн дээр гараад илүү их гим нүгэл, илүү их уруу дадлахуудыг яаж давж гарах юм бэ? 자, 옛날에 한 10년 전에는 페이스북 쓰면 안 된다. За 10 жилийн өмнө гэхдээ тийм ээ Facebook хэрэглэж болохгүй. 성도사님들이 다 페이스북 어플리케이션 다 지워 막 이렇게 막 말씀하다가 지우라고 막 그럴 때도 Тийм ээ 있었어요. сайн мэдээ тараач пасторууд маань үг зааж байгаа л одоо Facebook-үүдээ устгах гэж тэгжсэн тийм ээ. 지금 다 지워 기회를 줄게 시간을 Одоо боломж 줄게. олгоё, цаг олгоё. Одоо яг одоо гаргаж ирээ устгах гэж тэгжсэн. 옛날에는 그랬어요. 옛날에. За дээр үед өмнө нь тийм байсан. 자, 근데 지금 페이스북 없이 우리가 살아갈 수 있을까? Одоо Facebook-гүйгээр бид нэр амьдрч чадах болов? 모든 뉴스든 모든 정보든 또 택시를 타던 뭐 물건을 사고 팔던 모든 것이 다 페이스북으로 되니까 Бүх мэдээлэл, таксийн цуг, юм худалдаж авах Facebook-тэй холбоотой. 없으면 너무 불편하잖아요. Байхгүй байх юм бол их тохгүй болчихно тийм ээ? 그렇죠? Тийм 자, үстэй. 근데 문제는 Асуудал 우리가 нь 그런 삶에 그런 이렇게 인터넷 환경에 너무 익숙해져 있는 거예요. за ийм амьдралд, ийм интернет орчинд маш их дадчихсан байна. 자, 혹시 За хэрвээ магадгүй 정말 이 핸드폰을 오래 아예 안 쓸 수는 없지만 줄이고 싶다라고 마음에 결심한 청년들 혹시 있습니까? за уцаа огт хэрэглэхгүй ч гэсэндээ хэрэгжилж байгаа цагаа багасгамаар байна гэж хүсэж байгаа хүмүүс байна уу? 있어요. Бага юу энд? 제가 지금 이거 페이스북 앱 지우라고는 하지 않을 거예요. За би одоо Facebook аппликейшн устгах гэж хэлэхгүй байна. 자, 그런데 Гэхдээ 로그 아웃을 해요. 로그 아웃. лог аут хийчих, гарчих. 다시 페이스북을 누르면 아이디하고 패스워드를 누르게 만들어놔요. За Facebook руугаа орё гэх юм бол имэйл тэгээ нууц кодоо хийгээд орохоор болгочих. 틱톡도 TikTok-оо ч гэсэн. 또 그리고 인스타그램도. Бас Instagram аа. 자, 근데 꼭 필요하면 쓰겠죠. Тэгээ заавал хэрэгтэй байх юм бол орж хэрэглэн штэ тийм ээ. 그렇죠? Тийм 자, үстэй. 그런데 뭐 좀 시간 남아서 딱 하려고 그러면은 갑자기 비밀번호 생각 안 날 수도 있어요. За гэтэл яг гинэт ингээл орох гэсэн чинь одоо нууц код нь санагдахгүй байж маа. 아유, 까먹었다. Таг мартсан. 머리가 너무 멍청해졌어요. Одоо толгой маань их тэнэг болчихсон тийм ээ. 자기 비밀번호도 금방 잊어버려요. Өөрийнхөө нууц үгийг хүртэл амархан 뭐 мартаа. 이메일로 보내고 Тэгэл имэйл рүүгээ юм явуулаад 뭐 이렇게 그 메시지 받아가지고 넣고 тэгэл мессежээр код авч байгаа л тэгэж оруулаад 좀 불편하잖아요, 그렇죠? тухгүй штэ тийм ээ хэцүү болчихно. 그럼 그때 За төвөгтэй болчихно. 아유 Тэр 이거 үед. 지금 안 해도 되지. Яг тэр үедээ за энийг одоо орохгүй ч хийсэн болох юм байна. 다음에 하지. За дараа болъё. 자, 이거예요. За яг энэ 사람은 ахын хүн 너무 익숙하고 их дадчихсан. 편안하면 Их амар байх юм 계속 бол 그렇게 하려고 그래요. байнга л тэрэндээ байх гэдэг. 서면은 앉고 싶고 Зогсох юм бол суухыг хүсээ. 앉으면 Суухаараа 눕고 싶고 хөвтгийг хүсээ. 누우면 Хөвтгээрээ 자고 싶어요. унтахыг хүсдэг. 이게 육신이잖아요. Энэ чинь одоо махбод байна шүү. 조금 불편하게 하는 거예요. За жоохон төвөгтэй болгох нь. 로그 아웃을 해요. Лог аут хийчээрэй. 자, 그거는 어렵지 않죠. Энэ чинь хэцүү биш үстэй. 근데 정말 너무 꼭 지금 해야 된다. За үнэхээр яг одоо л хийх ёстой, орох ёстой гэх. 어떻게든 비밀번호 다시 이렇게 만들어서라도 할 거 아니에요. За яг тийм зайлшгүй хэрэгцээ байх юм бол яадаг ч гэсэн нууц код олж авч байгаа л хийнэ үстэй тийм ээ. 자, 이 습관을 들여봐요. За яг ийм зуршилтай болоо. 페이스북 보고 Facebook-ийг хараад 로그 아웃해요. лог аут хийдэг зуршил. 자동 로그인 하지 말고 Одоо автоматар логин болохгүй шүү дээ. 비밀번호 한두 번 틀리면 돼. За нууц кодоо 1 2 буруу хийхэд болно. 이게 페이스북이 똑똑해가지고 Энэ Facebook-ийг ухаантай болохоор 얘 누구야? хин бэ? 왜 남이 거 쓸라 그래? Ягаад бусдын юм хэрэглэх гээд байна? 자동 로그인 못하게 만들어요. Автоматар хэрэгжилж чадхааргүй болгодог. 자, 그 정도만 해도 Яг тэр хэмжээнд болгоход 우리 육신은 бидний энэ махбод 편하게 가려는 것이 одоо амар тайван явах гэдэг. 멈춰지면 Тэрнээсээ зогсдог. 조금 덜 하게 돼 있어요. Тэгэхээр арай багасч эхлэх нь. 좋죠? Гоё яваа сте. 그쵸? Тийм ээ? 자, 그리고 제일 문제가 뭐냐면 За бас хамгийн том асуудал нь юу 핸드폰에 вэ? 알람이 너무 많이 와요. 너무 많이 와요. За утсан дээр нь тийм ээ одоо мэдээлэлүүд их ирдэг. 그쵸? Тийм ээ? 우리 보면은 무슨 방 너무 많아. Бид 임원방, нэр харах юм бол тийм ээ 구역방, олон мессенжер группт орсон байдаг. Тийм 무슨 자매방. үйлчлэлийн, дүүргийн, ихчнэрийн гэх. 뭐가 너무 많아. За амар олон групптэй. 핸드폰이 계속 가져다. Тэгэл мэдээлэл ирээл нэг асаал унтраал гэдэг. 그러면은 보고 싶어요, 안 보고 싶어요? Тэгээд авах юм бол энэ чи харахыг хүсгүй юу?
아니 알람이 오면 보고 싶어요 당연히. Мэдээлэл хүрээд ирэх юм бол мэдээж харахыг хүснэ шүү дээ. 그렇죠. Тийм ээ? 저는 무조건 이렇게 어떤 방에 초대되면 За би альва нэг өрөөнд ингээ орох юм бол 알람을 꺼요. за тэр мэдээлэл ирэхийг ингээ хаачдаг. 별로 중요한 거 없어. Нэг чухал юм байдаггүй. 다 하트야. Бүгдээрээ л нэг зүрх 다 라이크야. лайк дарсан байдаг. 아이고 이 할머니들 할아버지들 Эмээ өвөнөр 왜 이렇게 하트를 많이 보내는 거예요? ямар их зүрх явуулдаг гэж. 띵띵띵띵띵 보면 하트가 5개가 또로로 와 있어. Дин 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 гэж ангууд 5 зүрх ирсэн байдаг. 아 그 하트를 왜 보내냐고. Яагаад тэр зүрхийг явуулаад ий. 그거 같아. 아 나 살아 있어요. 이렇게. Одоо ийм юм шиг байна. Би амьд байгаа шүү 나 гэдгийг 안 харуулсан. 죽었어요. Би үхээгүй байгаа шүү. 자, 뭐 그것뿐만 아니라 За ганц тэр биш. 우리 너무 많은 알람의 이런 공해 속에 살고 있어요. За маш их тийм мэдэгдэл ирдэг тийм орчинд байна. 저는 이런 공기가 나빠지는 것보다도 За миний хувьд энэ агаар муутгаас илүү 이 핸드폰 때문에 утаснаас болоод 너무 많은 알람이 오고 маш их мэдэгдэл ирж. 너무 많은 시간을 뺏기는 게 Маш их цаг хугацаагаа алдж байгаа нь 우리 현대의 булаалгаж байгаа энэ өнөө 가장 үе. 큰 문제라고 생각이 Энэ 돼요. өнөө үе бол хамгийн том асуудал гэж бодож байна. 그 시간을 정해요. Тэгээ цаг тогтож байгаа. 딱 모아가지고 Цуглуулж байгаа. 보면 거기 이렇게 뭐 몇 개라고 써 있잖아요. 이렇게 친절하게 몇 개 왔다 메시지. Одоо харах юм бол тийм ээ тэдэн мессеж ирсэн байна гэж тоон гараад ирдэг штэ тийм ээ. 당장에 알람이 오지 않더라도 Одоо ингээл шууд даруй одоо мэдээлэл ирэхгүй байсан чи. 그럼 마음이 편하네요. Ирэхгүй байлахаар болох ч юм уу сэтгэл их амар 알람이 болчих. 계속 오면 너무 불안해. Баян мэдээлэл ирээд байх юм бол нэг тийм төгшүүртэй. 안 보면 Харахгүй байвал 와, 막 궁금하잖아요. ингээл мэдхийг хүсээ сонирхоод ирдэг. 그렇죠. Тийм ээ? 자, 그 알람을 한번 꺼보셔요. Тэгэхээр тэр мэдээлэл ирдгээ нэг хаагаад үзэр, 핸드폰 унтраагаад үзэр. 회사에서 아주 잘 만들어놨습니다. За энэ утасных нь компаниас их сайн одоо 여기 хийчихсэн байна. 알람 있어요, 알람. Одоо мэдээлэл ирдэг 이렇게 гэсэн байгаа. 종 모양으로 다 생겼을 거예요, 종 모양. Одоо нөгөө нэг хонхны зурагтай тийм ээ? Хонхны. 땡땡땡 똥똥똥 친 종 네, 있잖아요. хонхны зурагтай байдаг. 자, 그 들어가가지고 За тэрнлүүгээ орж байгаа. 알람을 꺼요. За тэрийг унтраач. 아니면 있을? 시간을 정해서 하루에 몇 시부터 몇 시까지만 알람이 오게. Эсвэл цаг тогтож байгаад яг тэдээс тэдэн цагийн хооронд мэдээлэл ирдэг байхаар. 뭐 점심 시간이나 Өдрийн хоолны цагаар 아니면 ч 내가 юм уу. 정해놓은 시간에만 알람이 올 수 Эсвэл 있도록. яг өөрийнхөө тогтоож тавьсан тэр цагт л мэдээлэл ирдэг байхаар. 그리고 신기하게 딱 절제가 됩니다. Ингээ хийм бол хачирхалтайгаар үнэхээр захирж болдог. 알람이 시도 때도 계속 오면 절제할 수 없어요. Харин ерөөсө зогсоосоогүй тэр мэдээлэл хаамаагүй ирдэг бол захирж чадахгүй. 이런 거 작은 거 하나라도 За энэ жижигхэн ганцыг ч болохгүй. 우리 육신을 조금 귀찮게 만들면 Одоо махбод тал дээр жоохон төвхтэй болгох юм. 절제하지 못하는 거. За захирж чадахгүй байгаа зүйл. 요새는 중독이란 말을 써요. 중독. За сүүлийн үед донтол гэдэг үгийг хэрэгжилж байгаа. 뭐 마약에 중독되듯이 Одоо хар тамхинд донтдог шиг. 이런 소셜 그런 뭐 여러 가지 그 SNS. За сошиал SNS죠. орчин SNS 너무나 이런데 우리가 너무 많이 노출돼 있고 자. 절제할 수 없어요. иймэрхүү юмд хитрхи их автчихсан захирч чадахгүй байдал. 자, 그런 것 때문에 Тэрнээсээ болоод 우리의 마음이 빼앗기고 зүр сэтгэлээ булаалгаж байгаа. 우리 생각을 딱 정리할 수가 없습니다. Мөн бодлоо зэгцэлж чадахгүй байгаа хань. 자, 그래서 좀 구체적으로 말씀드리는 거예요. Тийм болохоор ингэж наривчилж хэлж байна. 자, 아까 이 핀셋 보여줬잖아요. За дөрөвний чимхүүрийг харуулсан тийм ээ. 자, 작은 건데 За энэ их жижигхэн. 로그아웃하고 За тэр жижигхэн зүйл болго 알람을 끄고요. фэйсбүүкээсээ гараад одоо мэдээлэл ирдгээ унтраах нь. 아예 우리 그리스도인들은 Тэгэхээр Христэд итгэгч нар 당장 반응한 사람 아니구나. одоо Христэд итгэгч юм ба шууд даруй хариу үйлдэл үзүүлдэг хүн биш юм 때가 байна. 되면 Яг цаг нь болохоор 이렇게 답변도 받고 одоо 하риултаа одоо өгдөг. 그 사람들이 기다려줘야 돼 우리를. Одоо нөгөө хүмүүс бол бидний хүлээх ёстой байна. 그 나쁜 거 아닙니다. Тэр чинь муухай буруу юм 그렇죠? шээ. Тийм 네, ээ? 막 즉각 우리가 뭐 그 사람들한테 대답해줘야 의무나 책임은 없어요. Яг даруй ингээл хариултыг нь илгээх тийм одоо үүрэг хариуцлага байхгүй. 근데 엄마나 아빠나 가족들한테 연락 오는데 뭐야 이거 하고 안 본 척하지 말고. Ээж аваас нь дуудлаа гэж энэ юу вэ гэж 그 이제 хараад 목사님이 болохгүй шүү. 바로바로 답하지 말랬어요. 이러면 하지 Тэгэл 말고요. пастор бити шууд хариулаарай гэсэн гээд яриад явж болохгүй шүү. 중요한 것들은 해요. Чухал юмнуудаа л хариулна шүү дээ. 뭐 중요하지 않은 것들 이렇게 나눠 보셔요. Харин чухал биш зүйлүүдээ ингэж 정말 ангилаарай. 이게 중요한 거냐, А юу нь чухал вэ? 중요하지 않은 거냐, Юу нь чухал биш вэ? 급한 거냐, Юу нь яаралтай вэ? 급하지 않은 거냐. Юу нь яаралтай биш вэ гэж. 중요하고 급한 것이 있을 수 있어요. Тэгэхээр чухал яаралтай зүйлүүд байна. 중요하지 않지만 Чухал биш боловч 급한 것들이 있을 수 있어요. яаралтай зүйлүүд байж байна. 그건 뒤로 멈춰놔요. Тэрийг жоохон ойшлуулчихна. 중요한 것들이 많이 있잖아요, 우리 삶에는. Бидний амьдралд чухал зүйлсүүд их байгаа шүү дээ, тийм ээ? 자, 그렇게 작은 거 하나라도 За тэгэж жижигхэн ганц зүйлээч болтугай. 이런 시간을 통해서 Ингэж цаг агаар 절제를 배우고 энэ цагаар дамжуулаад өөрийгөө захирахад суралцаа. 우리
우리의 마음을 сэтгэлдээ 정하는 것이 꼭 필요하다고 생각이 듭니다. яг шийдвэртэй байх нь чухал юм аа. 자, 이런 그 우리의 마음을 제어할 수 있는 방법은 자, 우리 한 귀신 들린 사람을 이제 그 귀신을 쫓아내니까 За яг зүр сэтгэлээ захирч чадах бас нэгэн арга нь нэгэн чөтгөр шүглсэн байсан хүнээс чөтгөрийг нь хөөдөг. 귀신이 나간 그 사람이 이렇게 더 좋아지고 이렇게 할 거라고 생각했는데 За чөтгөр нь зайлуулагдсан хүн илүү дээрдэл нэг ингэх болов гэж бодсон. 그 마음이 비어 있었어요. Гэтэл сэтгэл нь хоосон байсан. 더 좋아졌어요. Илүү одоо сайхан болсон. 마귀가 어떻게 합니까? Гэтэл 귀신이 бузар сүнс чөтгөр 더 яадаг вэ? 악한 귀신을 7을 데리고 들어왔다라는 예수님의 그런 말씀이 있었습니다. Илүү ёрын муу 7 чөтгөрийг дагуулж ирээд тэр дотор ордгоо гэж Есүс хэлсэн. 자, Зүйрлэлээр 우리가 альц. 마음을 정하고 우리의 마음에 있는 더러운 것들을 버리려고 했을 때 За бид нэр сэтгэлдээ шийдээд энэ сэтгэл дотор байгаа бохир зүйлсээ хаяа гэх үед. 그때 우리의 마음에 꼭 채워야 될 것들이 있습니다. За тэгэх үедээ мөн сэтгэлдээ дүүргэж оруулах ёстой зүйлүүд байна. 자, 아까 읽었던 그 디모데 그 후서 2장 22절에 За 보면 дөрөвний унсан 2 дугаар Тимот 2-ын 22 дугаар ишлэлээрээс харуул. 자, 디모데 후서 2장 22절. 2 дугаар Тимот 2-ын 22. 자, 여기 이런 말씀이 За 있습니다. энэ ч ийм үг байгаа. 자, 청년의 정욕을 피한 후에 Залуу насныхаа дур өсрүүдээс зугцсны дараа 자, 주를 깨끗한 마음으로 부른 자들과 함께라고 말씀하고 있습니다. цэвэр зүрхнээс эзнийг дуудагчдын хамт гэж гарсан байна. 그렇죠. Тийм байгаа биз? 자, 이제 우리의 삶 가운데 필요 없는 것들을 다 제하고 또 그것을 피하고 우리는 어떻게 해야 될까? Тэгэхээр амьдрал дондаа хэрэггүй зүйлсүүдээ хаяад түүнээсээ зугтаад тэгвэл яах ёстой вэ? 자, 우리의 삶을 쓸모없게 만들고 우리의 삶을 더럽게 만드는 사람들 말고 Тийм амьдралыг мань хэрэгцээгүй бохирддаг тийм хүмүүс биш. 구원을 받아서 정말 주님을 깨끗한 마음으로 부르는 사람들과 함께 해야 된다라고 말씀하고 Харин 있습니다. аврагдаад цэвэр зүрхнээс эзнийг дууддаг тэр хүмүүстэй хамт байх ёстой гэсэн. 자, 이런 죄를 짓고 이런 유혹에 빠진 사람하고 가까이 하면은 나도 그렇게 죄를 짓게 됩니다. Тэгэхээр гим нүгэл уруу дадлахад автчихсан байгаа хүнтэй ойр байх юм бол би ч гэсэн түүнд автна гэсэн үг. 자, 우리 여러분들 친구 많아요. За та бүхэн олон найзтай юу? 야, 어떤 친구는 정말 내가 죽을 때까지 같이 정말 영원히 같이 하겠다라는 친구들이 혹시 있을지 모르겠습니다. За зарим хүмүүст нь би бүр өөхөх хүртлээ найзлан өөхөх хүртлээ бүгд бүр хамт байна гэдэг хүнч байж магадгүй. 아주 친한 친구들 있잖아요. Их дотн найзууд байдаг тийм ээ? 그렇죠. Тийм үстэй. 자, 근데 아무리 친한 친구를 할지라도 Гэхдээ хичнээн дотн найз байсан ч 영생을 얻지 못했다면 мөн хамиг олж авч чадаагүй бол 구원받지 못했다면 аврагдаж чадаагүй бол 정말 이 세상에서만 친구인 거예요. энэ ертөнц дээр л найзууд байх нь. 그렇잖아요. Тийм 이 үстэй. 세상 금방 지나갑니다. Энэ ертөнц амархан өнгөрч одох болно. 또 그리고 그렇게 구원받지 않은 친구들이 많을수록 Тэгээд аврагдаагүй найз нөхөд олон байх чинээгээр 좀 우리는 절제할 수 없게 됩니다. бид үгд өөрийгөө захирч чадахгүй байх бол. 자, 이 석탄을 가까이 하면 За нүүрстэй ойр байх юм бол 우리 옷이 어떻게 됩니까? хувцс маань яах вэ? 더러워질 수밖에 없어요. Тийм ээ бохир болно, муухай болно. 자, 우리 이 청년회 때 Тэгвэл залуу 많은 наснд 친구들이 필요한 거 아닙니다. энэ залуу наснд олон найз нөхөд хэрэгтэй биш ээ. 정말 구원이 확실한 우리 형제 자매들, 정말 영원히 함께할 친구들이 필요한 겁니다. Үнэхээр баттай аврагдсан ахан дүүс хэрэгтэй байх нэ. 또 그리고 우리의 마음을 비우고 하나님의 말씀으로 채워야 이 육신의 정욕을 제어할 수 있습니다. Мөн зүр сэтгэлээ хоослоод бурхны үгээр дүүргэх ёстой. 자, 우리 성경 펴놓고 За Библийг дийлэгчгээд 다른 짓 할 수 있어요? өөр юм хийж болох уу? 네, 성경을 펴놓고. Библийг дийлэгчгээд. 그럼 목사님 덮어놓고 하면 되죠. Тэгвэл пастор хааш тавьчаад ихэд болох юм шүү. 자, 성경 펴놓고는 За Библийг 딴 생각 하기 дийлэгчгээд. 쉽지 않아요. Библийг дийлэгцэн байхад өөр юм бодоход хэцүү. 그렇죠? Тийм ээ? 성경을 더 많이 보고 성경에 더 많은 관심을 갖게 되면 За Библийг илүү их уншиж, Библиэд илүү их анхаарах юм бол 이 세상의 것들, 정말 이 세상에 사라지고 이제 지나가는 것들에 관심이 더 적어집니다. энэ ертөнцийн зүйлс, энэ ертөнцид анхаарах байдал маань багасдаг байна. 자, 우리 영화 같은 거 이렇게 보잖아요. За одоо кино үздэг штэ тийм ээ? 자, 어떤 무서운 영화 보고 За аимшигын кино үзээд 머릿속에 뭐가 계속 남아 있습니까? үзэх юм бол толгойд яг юу бодогдох вэ? 그 무서운 장면이 남고 Яг тэр амар үзэгдлүүд нь 자려고 үлдсэн 눈 байх бол. 감으면 그 장면이 떠올라서 잠이 안 오기도 하고요. За тэгээ унтах гад нүдэ ханаа твтэнгүүд яг тэр аимшигтэй хэсэг нь л 어떤 нүдэнд 사람은 харагдана. 그 꿈속에서 막 쫓겨다녀요. 그거 막 무서운 게 За 나를 зарим 쫓아가지고. хүмүүс нь яг унтаад зүүдлээ тийм ээ тэр кинон дундаа ороод хөөгдчихсэн явж байдаг. 그쵸? Тийм ээ? 자, 자기 전에 Унтахаасаа өмнө 왜 말씀 읽으라는지 아세요? яагаад үгээ уншаарай гэдэг вэ гэдгийг мэдэх хүн. 페이스북 보다가 Facebook харж байгаа. 쓸데없는 거 보다가 자잖아요. Хэрэгцээгүй юм харж байгаад унтах юм бол 우리 머릿속은 그 마지막에 그 기억을 가지고 계속 잠을 잡니다. бидний энэ тарих маань хамгийн сүүлд харсан юмаа яг санаад унтдаг байна. 밤에 말씀을 읽고 자면
За унтахаас өмнө үгээ уншаад унтвал 어때요? яах 그 вэ? 말씀의 것들이 마지막에 남아 있습니다. Яг хамгийн сүүлд уншсан үгс маань толгойд маань 그 үлдчихэв. 하나님은 사랑하는 자들에게 잠을 주신다는 말씀이 시편에 있는데 Бурхан хайрладаг нэгэндээ нойрыг ч өгдөгөө гэж дуулал ном дээр гарсан. 말씀을 통해서 Үгээр 우리 дамжуулаад 마음이 평안한 상태에서 одоо сэтгэл маань их амар тайван байгаа. 또 정말 그 하나님의 사랑이 충분한 상태에서 Бурханы хайраар дүүрчихсэн тэр байдалтай. 하루를 마무리할 수 있다는 거. Тийм байдлаар нэг өдрийг дуусгах хэрэгтэй байна. 꿈에서 누구 만날까요? Тэгвэл зүүдэндээ хинтээ уулзах байна. 하나님이 허연 옷 입고 허허허 내가 하나님이다 이러면 안 돼요. 큰일 나요. Бурхан цагаан утас өмсчихсэн. Хоо би бурхан байна гэвэл болохгүй шүү баларна штэ. 네, 큰일 나는 거예요. 그건 아니고 Тийм юм биш шүү. 정말 이 말씀이 내 마음 속에서 Бурханы үг яг сэтгэл дотор маань. 정말 선한 것들을 생각나게 하고 찾게 만들 겁니다. Тийм ээ сайныг бодогдуулж намайг сайн болгох нь. 그렇잖아요. Тийм үстэй. 어떤 분들 막 꿈을 굉장히 중요하게 생각하는 분들도 있긴 한데요. За зарим хүмүүс нэг зүүдийг чухалчилдаг. 네, 성경에서는 일이 많으면 꿈이 많다 그랬습니다. За Библиэл дээрээс харах юм бол үйл явдал их байх юм бол зүүд ч их байна гэсэн. 많은 걱정, 근심을 가지고 잠들면 За маш их санаа зовнилтойгоор шаналлалтайгаар унтчих юм бол 그게 잠에도 쭉 이어지는 거예요. тэр нь жигсэндээ зүүд рүү нүргэлжилдэг байна. 자, 근데 그 평안을 가지고 잔다면 Харин амар тайван байдалтайгаар унтах юм бол 여러분 잠자는 게 하루에 3분의 2 정도 되잖아요. за хүний нойрсох цаг чинь өдрийн 3/1 шүү дээ тийм ээ. 고르니 닉. 그렇죠? 3/1-ийг унтахад зарцуулж 저도 байгаа. 한 6에서 7시간은 자야 됩니다. Тэгээ 6-аас 8 цагийн хооронд унтах хэрэгтэй. 그보다 적게 자면은 이 청년의 때 이 건강에 큰 문제 생겨요. За тэрнээс бага унтчих юм бол энэ залуу наснаас ахуулаад эрүүл мэндэд их том асуудал үүсч эхэлнэ. 일찍 안 자면 키 안 커요. 키가 작아요. Эрт унтахгүй байх юм бол өндөр болохгүй шүү дээ. Ки 아니. 죄송해요. 아니 그냥 본 거야 그냥 아무 이유 없어. зүгээр харсан юм уу? Ямар ч ялхаагүй гинэ. 아까 이영호 목사님 보니까 이렇게 보시던데. Иванго пастор түрүү ингэж харж байгаа шиг байсан. 자, 이거 진짜 중요한 얘기예요. За энэ их чухал үг шүү. 일찍 자야 됩니다. 우리 학생 때, 청년 때는. За сурагч насндаа, залуу насндаа эрт унтах хэрэгтэй шүү. 왜냐면 잘 때 우리 호르몬이 이렇게 몸을 이렇게 뼈를 이렇게 크게 만드는 역할을 하거든요. За ягаад тэгэхээр эрт унтах үед гормон тийм ээ, гормон ялгараад бидний ясыг тийм ээ булчин тийм ээ оо суулж оо өгж идэг бах нэ. 8시, 9시, 10시에 나옵니다. За тэр нь оо 8, 9, 10 цагийн үед ялгардаг байна. 그 전에 자면 Тэрнээс өмнө унтах юм бол 이 에너지가 다 키 크는 데로 간대요. за энерги маань тийм ээ өндөр болоход зарцуулагддаг байна. 제가 실험해 봤어요. 실험해 Би бүр 봤어요. туршиж үзсэн. 우리 아이들 넷이라 За 그랬잖아요. би 4 хүүхэдтэй гэсэн шүү дээ. 얘네들 다 어렸을 때 За хүүхдүүд маань бага байхад 7시 딱 되면 다 재웠어요. 7 цаг болонгууд шууд ингээл унтуулж ирсэн. 불을 딱 꺼요. Бүх гэрлээ унтраагаа. 무조건 누워 있어야 돼. Тэгэл яалтчгүй хэвтэх ёстой байсан. 막 엄청 짜증내요. 잠 안. Бүргээл унтахгүй ингээл их дургуцааял хэвтчихийдэг. 어느 날 우리 딸이 그러더라고요. За нэг өдөр охин маань тэгсэн. 아빠, Аав. 나 빨리 천국 가고 싶어요. Би өөртөө хурдан диважинлаа ямаар 그래 байна. 왜? Үу яагаад гэсэн чинь 천국 가면 잠이 없대요. диважинд очих юм бол унтахгүй гэж хэлээ. 밤이 없대요. Шүн байхгүй гэж хэлээ. 하도 어렸을 때 많이 재워가지고 Нөө баг багт нь амар ихт унтуулдаг байгаа. 7시 되면 다 재웠어요. Яг 7 хоног бол 7 цаг болонгууд л унтуулчдаг байсан. 우리 아이들 키가 클까요, 작을까요? Манай хүүхдүүд өндөр болов намхан болов 다 커요. бүгдээрээ өндөр. 아 진짜라니까요. Нэрэ штэ. 아 목사님이 키가 크니까 아이들 큰 거 아니에요, 그럴 수도 있는데. Пастор таврын өндөр болохоор хүүхдүүд чи өндөр юм биш үү гэж бодогдож магадгүй. 아니 근데 진짜로 일찍 자면 Тийм биш ээ. Үнэхээр эрт унтах юм бол 여러분들의 그 몸의 호르몬들, 몸에 좋은 것들이 다 여러분들 몸에 그대로 갑니다. та бүхний биеэс ялгарч байгаа гормон, сайн зүйлсүүд яг биеийн хэрэгтэй очих ёстой газар очдог. 근데 일찍 안 자고 뭐 게임하고 놀고 막 그러면 Харин эрт унтахгүй тоглоом тоглоод л байх юм бол 막 1시, 2시 이렇게 늦게까지 잠 안 자면 тэгээ 1-2 цаг хүртэл оройцтой унтахгүй байх юм. 지금 당장엔 몰라요. Одоохондоо мэддэхгүй. 네, 좀 시간이 흐를수록 Тэгтээ цаг хугацаа явах чинээгээр 여러분들 몸이 та бүхний бие 뼈가 яс чинь 근육이 булчин чинь 이렇게 충분히 잔 사람들보다 훨씬 더 약해질 겁니다. яг хангалттай унтаж амарж байгаа хүмүүсээс илүү сул байх бол. 제가 아이들 4명 실험해보고 한 말이 За 아니고요. би 4 хүүхдүүдээрээ туршиж үзээд хэлж байгаа үг 이런 биш 많은 шүү. 연구 결과들이 많아요. Маш их судалгааны үр дүнгууд бий. 과학자들 궁금할 거 아니에요. 어떻게 하면 키 크고 어떻게 하면 건강할까? Эрдэмтэд судлаачид ч ихсэндээ сонирхох шүү дээ тийм ээ. Яавал өндөр болох уу, яавал бага намхан байх вэ гэх. 말씀 읽고 일찍 자라. За үгээ уншаад эрт унт.
말씀 보면 잠이 오잖아요. Үг уншаад ихлээр нойр нь үрдэг байсан. 그렇죠. 딱 피면 Тийм ээ. 바로 Дийлгээ шууд 바로 잠자는 사람도 있어요. шууд нойр нүрээд унтаадаг хүмүүс байдаг. 성경 펴기 전에 엄청 잠 안 오는 사람인데 Библийн уншихаас өмнө ерөөсөө нойр 딱 нүрэхгүй сэргийг 피는 байж 순간에 байгаа. 바로 Дийлгэх мөчөөс ахуулаад яданаад байна гэх. 아니, 우리 그리스도인 청년들은 그렇지 않겠죠. За Христэд итгэгч залуучууд нь тийм биш хаа. 읽고 Уншаад 묵상하고 тунгаан 또 бодоод 하루를 돌아보고 тэгээд нэг өдрөө эргэж хараад 또 내일을 위해 маргааштай 일찍 자고 маргаашийнхаа төлөө эрт унтаад бэлддэг байх.